kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka film bala ai kerteng ka ram ka bala penipat ba hauso sotham auditorium nadu ka phra tarik naitung arjar arpu henrio kala kut no mendagasngi ka khatwe tarik naitung arjar arpu henrio bat ya kani ka film lashna do pastor bante maupada man ka sngi ki pat ba kila tut sha sotham auditorium banpet ya kani ka film ka bala ai kerteng ka ram nakaliang ki pat ba kiloong bakalong ka film ka baitanat hadu kata-kata bat ka penyam bat penjau umat ni kinong pet bat kalong ru ka film ka penong yangi iwei pe iwei bengede ban shania ha ublei bat jan shu loong ki pat ba nakaliang upastor bante uloong be kani ka film an sapen i pat ba sahajuwai bat an saper shangru ban pen i hakiwei ke district Nak penibiang hadir nak film last show. Okey ka skrip hi ka jing sha ka wan bai nau trai nau jiskres kam dei bangas na mangate hadu menta bangape ni ka film mengalengo ate dang don sibun ki kubori ka bah tu por bala shoot bala edit ngampat i Hendrai menta ngape ngatrang lape sia jarsin ngai ki ko sia jarsin ada nado ba edit hadu menta ngape man laki shows ngai ori kan ni kubor kam dei tu bala ngakali stu sia kadai bi buan nu trai takada ka ta iki brio ka pen kendu iki brio ka pen kala yaki kan bagata kadai bi ka bor ka jong trai dei jong te nadu bayo an script ito isu shoot like a shoot to di try bo pen biang nang to gi jing dunai wong le nom to ai mu ke jing start ke jing champang kan kada kata Untuk lalu ini film. mundas ngil akon Tasi last. oh las ngatrai ngil saya screen biang senil madang bun haki bri kwa benwan ting try ngin yale sejuai mentah ka arbsa ni sejuai district library juai indon miang sau show ngatrai yang to khatway ka argasan ban nyo district library juai Panuski. arsngi arsan ka di ka Friday Saturday awak tingindang ni persang milik Cibui district ru tadi kan ingin saya pen ibiang ngamtip hangni na skui ki hol tama aslo in saya screen biang hi awak Terkumpak no banain kan usnam ke sempor ban pendep ini film. shisnam steng awak nadu 2025 last week jong January ni sedang men shoot ter hadu ba final editing Produce by ipak baru. ya produce ya le mangi Mungkin lagi bayar sementara di film. baru na yang jing sekri hi obiwan just saying but baru i main character baru hi ngidon kumba she's pa anrungut ki characters baru tangki karakter kan saginong erap untuk itu kredit senjo Lagi kita kubur nak kalian ke joki siap kipat pak. Kipan pan ile sini film sawan kipat pak dia. ya ka kubor kalong ba ngidon ya karam kam dia tang karam ka baken jado pisar ni karam baken jam sim kata di ka pop crowd ngimla ban sio hi dala dia kata ngidon kam yunong sio bo ta di disgrace but abang imat ya mau sio ya kata bang ikut lah ngilat nak pop ngilat nak kata jeng yap ngilat nak jeng arat ngilat sisa kan nak kata ka jeng sate ke sakom bi ubriu basa akaram muleng abah teh bakalong kumju ki bri bidang dan nak pop de mesim jiki kam sok tang lo yo try yo jeng lai ka babel ka ong kata mo habodan mesim jong ble yang ta ka dong ka jeng lai lut tam ngiyo yu mesim jong trang yo yu disgrace kadon syaga jeng lai lut lalat par ban ngin it pan yu daga donut daga mesim daga jeng mut daga por maro ban it gi para marchan ru ba it jela di gomba ka kubol ka film kan bangin ya thu lang ya kata ba skiwai kan pemakir ken yo alang ya uji so ban yo ya kata ka jing sat na kata karam jong ka pop ro pai Kita mau ni dia bukan pergi kan film hati cinema awal pak. empat tip pertama tadi gini first time yang empat dah itu yang lem nuru kan ya position ni dong ya ajeng buat lem tu jadi angin buat ban syele pun tu malah bang ki kan ni gini pergi lapan ni dong gibala apa itu yang hap screen dia hap le bahar deh kata angin ibu kata Hatu mentah hatu kan teli ke film tak kami kan nanti tangan di kowen. ladang kiwi 2011 ka film menengkong duk kadai klaim tengkai teka tu kalau Malaysia shudi CD begitu Kidan sakiway daki short film skidan ka film YouTube ni pelat kawai ke Shanu ngan lek part 1 Tekadan saka Shanu ngan lek part 2 ke tu tengim part pelat
Tega dang ni dak shoot dia CD be hatu kipot. Kadang suka film jong ukon, kadang suka wei ka film Aurea, kadang suka wei ka ba short film ka ba dai Shapang Honking Friend. Ki dan gitu ibarat maria ki film pangila ile. Tambah kampas tu dekan ni namar ngila ka ter kala kambiang ki beriur ngilio ba kambiang. Ya ingo saya ki beriur ngio the best kan. Ki bayada nak ji Syakri like no stang I ba Agustin Kurba ile ya background score music ha. Gitu ki music ru long ya tawi di isu tab ya orkestra na dien. Kita kata. Mo ba penbit penbiay film ka edit na boxno ka ringdo. Nang la jong sudah. Na potnet berkat ha. Ki editor la jong ki berkat ki kru berkat la jong bet ha. Jirwa iba ti record. Ha jong dan studio la jong. Studio la jong. Nala dia yang kibri record kibri la jong se I ban bahang atrai sau kami idei we nagi record this ba biang bah mentai balik sound ba nang bah tementari imdan idan sedali dang ile jaga government program iste te insawan ni tim I balong haka music I pentem im to tali nanta sa tap chicho ki music orchestra nadian yung tahan. Dia kini Islam di mana kita semua ni man. Don. Kalau don ke skrip rumenta, tengidang don jangan nuat biang kat benang tu nang mi tu. Hap tap suka tu, tak ada dang jerong. Tadi lalap misah sedang nak hin shoot biang. Film. Ini ke film kau Kan ni Argentaduna. Argentaduna. Ni Klishibun atau Flyway Klishibun mah. Klishibun. Kabas bat ngi ojing sneng hiling bapet ya katu. Kai ka jing sneng la ne kata jing kai ko yo ni bani film. Kalong bagi num day ban janga shu utrai ken mo kat ba la dang dan ki jing rong ni day ban jan shu long duai kata he. Kong yang ai ngu eu blei bau la perla apa dingi bang ai wan akan di jaka. Ngai day ka jing tumu ko jong u bang yo ban wan pe ikan ka film. Sya lingkong abang apa itu ke film ngala pen mah bar ngamla ra ban set ban ngamla ban jau ki umat namar ba ngaro ya la di shimet ngala ya ka kandi kalenti yo ajung mentoy ha bang awan ha kandi jakate tinga so ban ngakan turu ki we ki ba ya shem ya kandi ki jing kan kinum du mensim rei kin shania haublei mo ke jingim jo ki baro namar daitang ublei bala ban pelai ingi te bakawero long kalong ke jing sneng ingi ma banginum jan barki brio jing ki perthai ang ta pade kalong jing sneng ingi banginum shimlon ban kadang ba long kanum te ken ma ingi bana la shubu mentangim dan jing mi ingi shushim kumar te ka shem jing pala ken ingi ma rei kan ningkong hite de ka jing im jing hite abang idan yo jisu te ka jing sup ka jing kemen kawan pat te ka jing im jungi te tangkat tahe ko brom baro ngash play namar ba la pelong pat yang aku ni kan menta bat ngai ikan lo along jiger khu pelat kan ka film te ngisu benur rumah bakal akut no setengah artili kishu te kermen bagi we rumah kini yo amat ke jing kerku bagi wan pe ikan film Dekai ka benta hakan ka film ka ba pelong epi ba pinyam. Ka benta ka ba pelong yang abangan yam te namar ba ngasem hagi jing ki ba ngasem dan menuru ban yang rap yang te hakapor ba imei ai nga ka jing sneng jing kenturu ngala sai lai ndrei long gitu ki jing sai la jong ai long anh cũng ngala ya sha kita kijing ya lengba kan te kat hadu ba long kata kijing keren kijing gentu kijing ikai jung I long ngam nyu por ngam kan te hadin bade dang laya kita kijing ublei upha ki briu jung banwan ban ya slok yang akan te lengba ki briu jung ublei ba lengba I pastor ban tei bang shaile ban ya thu kijing jung mo bangan banga dan shubun ki jing ndrei long mai besi krisyan yang ban ka kuba step jung iru ka ba ai mesim yang mo te tangkat tahe Kadang pion pe ya kan ka film. Ndriu ngot ngala petiet tiket roi ki perlo jonga dan roi baklemwan mar ba stom te nyawan riu ngot kitu iwe roi la yo jekerku ba kan
Ayalam ikon jong aro kita kilai yang serut. Kan konta ke film kan. Ha? Kan konta ke film. Ka film jo ka ni ka film te kala dan si kentas teng. Sekolah dale si hadian habot I nakaliang pastor nakaliang misteri jong imo kin pen ibya ka film tak ipa ka jikentu yapi ya ka ipa ka jikentu nakaliang jopi sya kita pagi mapat iya ni film. Nga kerpat ya kiway pat ki bandang one page subuh dakan dan biang kasui kan ke film bakin wan khanang bakal long gajing kerku na ngamta jengki gajing im jengki ada pedeng gajing e bagi maru henry haba ki jan show blay pade kita barok khai gajing e pinum la ban sutu ha kapor jong u blay un sepelai iki kan sawan pak gajing kemen gajing sup kata kapor kabawan kata gajing kemen gajing sup pinum sutu oba kata gajing kita gajing e kilai lut barro pinum la hiru ban hadu kat mentaro ngam pak la ban ngan batai ya kata gajing le la jong blek kan bangan da keren hang ni kanum kut kata gajing le bah jong blek kan gajing im jong kan Kau papi sematang di film kong kapuran. Atau kan di kesini kong ipi papi sematang film. Hot, jadi kesin mani kong hot. Di kumno experience ok. Setelah di kadang ni long hala ki benta mo bangi sim. Long kadai ro artat kesin mani kong long giru ila dingim sutu te kumno bangi aknrei. Long ngim tip te. Ngim sutu ira ke ayo nama ba kadai kesin mani kong artat te. Ngi shule kum tahi kum ba ila ongi director jongi kum ba fitip ide pastor. Te le kum ta hot te ngila shule kata hi kadai tang kajik pun kungu hi. Di kumno pihak ban sematang di film. Kita le audition ka di tang kecil itu ling pak. Kadai tang ngadai bangi jong pastor hi. Adon hani hapok potenet. Te dan audition dan e. Ngi shui ak bai kum tu hi. Ngi pastor le kum ta te ngi shui le kum ta. Kabik bai sematang di film kita bit nakan ka. Hoi baro hi kidai bit nani. Di kumno ki di kisnam ki banwan pat ada pastor na pan mi bank film ko pidang kuat ban sematang bank film pastor ni. Hoi. Katate for sure. Oh M. Don training e re. Kadai bitang kasap hi ko ba ayu ble. Dangaru ile ding ngam tipi re. Kumno nga. Ndrei long kata hi shu ai ngu yu ble hi ke ka ba ai ma. Ni ai ka ba batam yu ble. Saya jaga apa film shoot ini film. Ki don shine long bun de shine long te ngile shite sha jawai ru te sha sora. Ba bun de kadai shine long hi. Kan usnam nanti kau pernah kesimpor buat pada film. Kani ka film la shis nem shteng. Kaya ba kata kubor nanti kajing ketu kajong pi siya kipai ba. Kajing kentu janga sikipat ba te ka long ba ka komba filayu I kani ka film pet ka dei karam dei te tang karam ka bakan jado ndrei ka dei karam ka bakan jam siam na marba dei jisu hite bala dep ai la dep siu te kata karam ka ba halor ka ding phna tinga kentu ya kipat ba ki ba pet nget ba makiru kin pediang mo yu trai na madai tang jisu hi bala te ban ai ngi ta kajing em langi syam kanu kajing e ubre kila ban ino no handrei jisu uble nom la ban ino no dalele handrei uan khnang te sekani ka perthei na baki na ngabanta ki bapop hi uan ban sius pa iki te ngakan tu ki breu ro mo ki bapet nget ba kalong ka jengker ku ka ba kraw mo laki phai ba ki pediang utrai ba de jis kures nong penim jongi katahi ni so bangi syara ma kan jado tambah kadon karam ka ba kham he pada kama de karam ba kan jam sim bangi sya tahi Kaya ka khana jongan ka film. Khana jongan ka film te kalong beng ba ai chi kai yang i gumnu ba ngin ya ka kum ka tin ka jong bleng no ngin ya kum ka ta ka bola jong ani ngin nim shani au bri kan de ka tahi apa ide ban shani au ble pada kong Ini babon bapak yang ka film ki yamo atau ma pi yam nem. Berkai ba ka benta. Nak ka film ka pelong pi ba pi. Tang hi kala kata tu film nong ayam te na du maya rung maya pe ngum tu nong ni kata tang ki kentien ni ki words ni tang na ka music ru long akta te Kan ngut yawan. yawan na yi kan arngot Kan arnon. Kaya pat ka biasa ka jik tu mo. Kalau ka pi ki ba pat di ba pat ni ka film. Dia scene sa pi yang ka dia nak. ngaso na kabanta ki we ngaso ba kwa bangan kentu bakin wan pen ngaso kadon kan cing kata ka ban la man pan kan la ru kan ka cing jong ki am tam ka cing kan jam sim ta hi ka de ka san ka cing jong Baik.